Thandazela ubunye bamabandla, thandazela amakhono ahlukene, thandazela ibandla, ukucela isithunzi sobubuhlungu, ukubonga abazali, ukucela usizo esikoleni, thandazela abancane, insizwa ithandazela intombi yenza isinqumo ngensizwa, abahlose ukuthandana nokuthi, ucela ibizo elifaneleyo, ucela ibizo lobuprofeti noma lobungeke, ucela ibizo lobukhosazane ngesikhathi ukucela ukukholwa, ukuthemba nokuthanda, umyeni ekhulekela umngane, umakoti ekhulekela umyeni wakhe, owabazali ekhulekela abantwana umndeni, wasemsebenzini okayise thandazela abasekhaya, owezisebenzi, ukuzwana nabasha, ukubonga inhlalakahle emndenini, uxolo emndenini, ilunga lomndeni esigulayo, abomndeni abafileyo, inkonzo yokududuza, inkonzo eyenziwa uma kudlale izulu, inkonzo yokuxosha imimoya emibi, ucela ubumhlophe benhliziyo kuMariya ocebileyo ezinseleni zethu zonke, uJoseph ocebileyo, u-Aluzia ocebileyo, ucela ukufa okuhle, kuMariya ocebileyo, uJoseph ocebileyo, impilo enhle, ukwamukela izinhlupheko zokuguga nesinhlalakahle emndenini, ukucela ukufa ukuzilungiselele, ukucela imvula, ukucela izulu lise uma izulu liduma, ukugoma izulu, ukucela uxolo. Qhubeka sizicingela. Ukukhulekela abasehlanzweni, kukuthatha okucweleyo kuMariya ocebileyo, kubacebileyo nasezingelosini, abazali abafileyo, abakithi ney'hlobo, ukukhulunywa kwezikwenzilo, inkonzo kwemvula kwetshe, ukubusisa amasimu, imbewu namageja, ukubusisa abantwana, ukubusisa amakhaya, ukubusisa imoto, ukubusisa komholi wesizwe, inkonzo umemulo wamadodakazi ebandla. Siyabonga, uyazi ngifuna ngaba bengifuna noma umqhubeka inkonzo yomemulo ngoba uyintombi. Niyabona ke manifunda le yanto usheshisile umntwana kodwa bengifuna sifundile. Awukho umthandazo ibandla elingenawo. Niyayizwa indaba? Siye singayinaki ke lento. Sesiyanibona namhlanje ngizonikhumbuza abanye bayayazi abanye nje abavumi bebengakaze bayinaka. So ithini ke indaba? Lemkhuleko yebandla inamandla. Ngoba mawuyikhuleka ngisho uwedwa kodwa ibandla lonke likhuleka kanye nawe. Ngisho uwedwa endlini. Ibandla lonke intoni ke ngiyazi senikhohle kodwa safundiswa eCatechismeni. Ibandla ingxenye yokuqala ibandla labasahamba lapha emhlabeni thina. Kube ibandla elilandela umuntu mefa kwenzekani? Uyapi? Uyapi umuntu mefa? Womani wezulu nje straight wena gogo wazwa muhle bo. Uyapi? Isihlanzweni ufunde incwadi kwabaseKorinti isahlo sokuqala chapter 3 ukuthi sodlula emlilweni ngoba uMaria ngakhe engadlulanga ekufeni nasemlilweni ngoba ngabanga nasono. Mina nawe bafethu hayi siyazi hayi sinama record. Mangaphenya indaba yethu ngakhala abantu. So siya esihlanzweni. So ibandla lesibili ibandla labasahlanzwa. Ibandla lesithathu lelo kagogo adulisho laba laphi? Laba laphi? Laba sezulwini. So samabandla ahlukene kathathu. Ibandla lethu thina sisashuduza. Ibandla lasebehlanzwa bona seyivaliwe incwadi ukuthi ayiwone kangaka wena uzohlala isikhathi esingaka thina sisaqhubeka sisona siyashuduza siyawa. Bona seqedwe uthi wone kangaka uzohlala isikhathi esingaka. Bese kube ibandla ke lalaba sebenqobile asebesezweni. So mawuthandaza umthandazo ola bonke laba zonke ley'nkulungwane kusukela ekuqaleni kwebandla mhla uJesefa zikhuleka kanye nawe. Awuzunamandla? Angathi ukuthola amandla nje makufika amakhosikazi awu7 endawo kulethela umkhuleka ukuthi awugezwe amandla. Izwa ke manje mase kuthiwa inkumbi ezingaka zithandaza nawe inamandla leyo nto. So ningayixwayi imkhuleko yebandla ngoba imema bonke laba bantu. Uhaqo yibo bonke laba bantu. Mawufuna isahluko sokuqala sencwadi yesibili yamakhosi kuthiwa kwaqhamuka amaSamariya ezohlasela uElisha uEliya isikhonzi sakhe sathi hawu Nkosi abasebe baningi kangaka kuthiwa uElisha uEliya wabheka odongeni wathi Nkosi ngicela umvula amehlo ukuze abone ukuthi baningi abanathi kunabanabo wamvula umfakade wabona ingelosi ezinkulu awu wabuya amandla wangabe sasaba. So mawukhuleka imkhuleko yakho wedwa uzoba novalo ngoba uyila wedwa.
kanti mawukhuleka le la uyilwa no Maria no Josepha no Petro no hey ubukile ithanda abacwebule bambalwa lapha kuthiwa uthi encwadini esambula inkulungwane engena kubalwa sikhuleka kanye na kodwa namathuku kusiza ukuthi ukhuleke ngendlela eyiyo ake ngilinganise ngento eyodwa nje esengiyibonile kwamanye amakhathula ngithembe kimi naye kafiki bayizwela lapha ematendeni ngoba ina red okulalelwa itende umuntu usefika umuntu uyagula naye useshinta angayazi ngegama lika Jesu sewuphilile ngemvimbo yakhe mawubheka umkhuleko wabagulayo la thina uthi umkhuleko uma kuyintando yakho makaphile wena usuthi usephilile utshene ubantu uphilile ukuhlebelile yena lo Jesu ngoba vele noma no WhatsApp no Jesu akutshena lo uzosinda lo ngeke azasinde uhamba ukhuluma amanga kahle ehle ngegama lika Jesu ngoba asho uJesu uzosinda lo muntu ukathi omunye hayi suke sithi sinike ithemba ngamanga nika ithemba ngeqiniso nyamkhumbulo izawa wafika kuHezekiya wamtshena uKheshi wathi lungisa indaba zakho egula lungisa indaba zakho ngoba uzofa alifundwa lelo lizwi manje ungafa mawungalifunda kugulwa ngoba sonke sifuna lento yokuphila sihlale la emhlabeni kansofa nje bafethu yaba so imkhuleko yebandla yenza ukuthi ukhuleke ngendlela enembile engageji so masuqala ukhuluma ngegama lika Jesu uphilile ngemvimbo yakho uphilisiwe ngiqalekisa suphumile esibayeni uthi uyikatholika uselona nguMesi Zuma kanti uyigeli nje eligijima egcekeni elilibela ukuzalinga kodwa lingaziwa lingelona elala ekhaya leyo nto nebengifisa ukunifundisa yona abazalwane ukuthi namaculo njengoba ade ngisho nje ngilinganisa hayi bakithi yini sibophe esinaso ukuthi sicula amaculo amanye amabandla yini lesishisa kangaka bona bake bacula wethu kanye mhlawumbe bethuke bethi eJesu umhlengi ukuthi mebethukile beya kodwa ngeke ufike etendeni kuthiwa yethi Maria ungafa ungcwatshwe kodwa thina sigijima siyolanda kwapha yini lesiyincengile kubona sincengeni yini lesiyincengile kubona ngoba sasithi bazobuya mhlambe kwaqala kanjalo phela mina umlando ngiyakwazi twaya ke sithi ukunyakazisa mhlambe bazobuya mesebeza ukuthi ababuke esikhundleni ukuphuma nalabo basele bahambe so ake sibuyele nje entweni yakithi sime kuyona nje singasabi ukuma kuyona njengamakhatholika ngoba isibaya njengoba eshilo lo ya Jesu londa ibandla lakho lingashwabadelwa lutho kusho izithe iqhama ngaphandle kodwa nathi senze sisazise lesibaya esibiwe ngaligazi lemithambo sengikhulumile konenkana aqhubeke kodwa mina sengikhulumile ngoJesu Kristu inkosi yethu amen sikumeni sivumeni kholo lwethu